إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. أنا كيسعدني جدا باش أنني كنتسلق الجبل المؤدي إلى زاوية سيدي موسى أو لو غرونيي دو سيدي موسى، وكيسعدني جدا باش نقربكم لواحد المجهود القيم اللي كيتجلى في بناء ممر في شكل أدراج لتسهيل عملية الصعود والنزول من وإلى زاوية سيدي موسى. هذه المعلمة الطبيعية التي أصبحت تشكل جزءا هاما من الموروث السياحي والطبيعي للهضبة السعيدة أيت بوغماس، التي تشاهدون منطقتها الوسطى من خلال هذا المنظر البديع. إذا حنا جينا من هنايا وحنا مازالين كنطلعوا. المهم راه تنجز واحد الجزء مهم من هذا السلم او من هذه الادراج الدراج. اذا حنا كنمشيو دابا باش نبلغوا ان شاء الله القمه ديال سورير نيت سيدي موسى. شوفوا معايا ما شاء الله اليد العامله، وكل في مجال العمل المنوط اليه. هناك من يقتلع الاحجار، وهناك من يوصلها إلى نقطة وصول الأشغال. إذا هنايا سي لا كارير où l'on transporte des pierres jusqu'au dernier point de construction de cet escalier qui vient d'être réalisé et qui jouera un rôle très important pour l'accès des touristes et des visiteurs à ce monument historique qui a dû jouer il y a des années, enfin, et à juste titre ou à juste date, à l'avant le protectorat, où l'on conservait grains, provisions et tout article ménager, immobilier, de sorte que si les populations les déposaient dans leurs maisons qui se trouvent par-ci, par-là, d'être soumise aux mercenaires. Donc, c'est l'accès. Je continue mon accès sur طريق نيت سيدي موسى. إذا مشروع جيد وقيم جدا، لأن في الأول كيشكل واحد الصعوبة بالنسبة للناس، وخاصة البالغين منهم أو النساء الحوامل أو اللي عندهم المعدة عيانة شوية ما تيقدروش يواصلوا الطريق. إذا هنايا احنا على مقربة من نقطة الوصول، وغادي نعاود ندير معكم واحد الدورة لهذه المنطقة الجميلة التي يخترقها واد الملح، واد الخضر، الواد الأخضر، نسبة إلى هذه الطبيعة المزهوة بالاخضرار. علما أن هذا الواد تكون بواديا واحدا بعد استقباله لواديين قديمة من الواحتين التي سنشاهدهما بمجرد صعودنا إلى أعلى هذه القمة، واد الرباط وواد أيت حليب. إذن على بركة الله احنا وصلنا إلى نهاية هذا الوشي الجميل القيم الذي تشكر عليه الجهات القائمة بإنجازه من سلطات وجماعة ترابية ومجتمع مدني. إذن على بركة الله احنا دابا وصلنا لنقطة النهاية، نقطة الإشراف على الهضبة السعيدة. إذن هذه الواحة هذه هي الواحة الجنوبية الشرقية، وهذه الواحة الشمالية الشرقية، اللتين يخترقهما واد حليم وواد الرباط القديم من عين الرباط في سفح ذلك الجبل المرتفع على مقربة من جبل الشيطان أزوركي، جبل أزوركي الذي يبدو أمامنا شامخا. إذن هذه البنايات هي لمركز الجامعة الترابية تابنت، وإلى الضفة اليمنى للواحة يوجد دوار تابنت
الذي نسبت إليه تسمية الجامعة تابنت، التي يسكنها غالبية قبائل أيت بوغمات، قبائل هذه الهضبة السعيدة الجميلة التي يسعد الإنسان بمجرد الولوج إليها. إذن هذا الطريق هذا يؤدي إلى كل من الزلال خلف هذا الجبل عبر أيت العباس وإلى دمنات على بعد حوالي 14 كيلومتر منها، حيث يتجه إلى اليسار في اتجاه أيت بولي وأيت بلال، حيث توجد أروع زاوية مدرسة للتعليم العتيق، زاوية إمير نبادو، وبعدها إلى منطقة دمنات وإلى إيمينيفري، حيث يوجد ملتقى الطريق القادم من ورزازات عبر خسات، والطريق القادم من تابنت عبر أيت بولي، وكذلك الطريق المؤدي إلى حضارة دمنات التي لا تبعد عن ذلك المكان إلا ببضع كيلومترات. إذن إخواني أخواتي، سأقوم بفائدتكم وعلى شرفكم بطواف في هذه المعلمة، معلمة سيدي موسى. ويسعدني جيدا أن توجد معي مدام أندري السائحة الكندية التي جاءت إلى هنا. Madame, bonjour. Je suis très heureux que nous trouvons ensemble dans ce site purement touristique. Et magnifique. Et magnifique. Merci d'ajouter ce qualificatif-là. Vous êtes fasciné de ces beaux paysages? Très impressionné. Merci madame. Moi aussi, ça me fait un très grand plaisir de vous trouver et de vous accompagner pour visiter cette île. Donc c'est ça, c'est le chef-lieu de la commune de Tabent. C'est la vallée de Rbat, c'est le fleuve de Rbat. Et le fleuve de Hlim, ils se rencontrent ici pour constituer un fleuve dit le fleuve vert, Al-Wad al-Akhdar. Les eaux sont dirigées vers un grand barrage des Aïtchouarit dans la région au nord-est de Demnat. C'est une ville dont nous avons traversé le pouvoir territorial hier, mais on n'a pas accédé à Demnat. Alors, bonne visite et bon tourisme, madame. إذن إخواني أخواتي، لازلت معكم في هذا المنظر العجيب. Et me voilà avec monsieur. Allô. Bonjour. S'il vous plaît, le nom, monsieur. Le nom. Alain. Monsieur Alain, je viens de rencontrer votre honorable épouse. Oui. Et me voilà devant vous. Je suis très heureux de vous trouver ici. Bonjour. Et vous êtes quoi, votre opinion, votre avis sur ce site touristique? C'est magnifique, c'est très joli. Toutes les couleurs là, des champs, là, différentes couleurs dans les champs. Là. C'est très bien. C'est merveilleux. C'est un beau pays. Vous avez la chance d'être avec un bon accompagnateur Oui. qui est... Vive les Berbères. Vive même les Arabes. Vive même les Arabes. Vive le Maroc, on dit vive le Maroc. Vive Voilà. le Maroc. Vive le Maroc en général. Nous sommes un pays de coexistence entre les Berbères et les Arabes. OK. Il y a une unité. Et les sinistres d'il y a quelques jours Oui. ont donné une leçon aux ennemis de notre pays, aux étrangers en général, et qui a prouvé que le Marocain sont comme une main. Ah, Ils sont unifiés. parfait. Lorsqu'il y a un danger, ils s'unissent pour lutter contre le danger et pour affronter le danger. Eh bien, monsieur, vous êtes du Canada. Oui. Le Canada est un pays ami au Maroc. Oui. Vous êtes les bienvenus dans notre Merci, pays. merci. Vous êtes les bienvenus dans le haut sommet de Tabent, où c'est l'occasion pour vous de superviser cette nature. Peut-être, sans aucun doute, vous allez être utile pour cette région, étant donné que vous êtes des ingénieurs des eaux et forêts. La commune serait heureuse d'accueillir vos remarques si vous voyez quelque chose qui puisse
développer cette région sur le plan forestier, étant donné qu'il y a bon nombre de zones qui sont encore chaudes. Oui, oui. Merci, monsieur. Donc, merci, monsieur Alain. Merci, madame André. Et me voici avec monsieur Samir, notre nouveau guide touristique de montagne. Je suis très heureux d'être avec toi, monsieur Samir, et avec ta famille digne et généreuse. Voilà. Mes amis, je vous quitte. Mes amis, je quitte et à bientôt.